ye nyateƒe wònye be axlɔnu amewo la enye enu nyuie ɖe eye wòhiã be nɔvi na xlɔnu nɔvi alo amehavi na xlɔnu amehavi ɖe enu nyui wɔwɔ ŋu bena enuwo na nyo ne míawo katã. Vɔ le enuxɔxlɔ siawo me la, edze be nenye be exɔ edɔ de asi tso Mawu gbɔ abe pastor ene, abe gbetakpɔla ene, abe enyanyui ƒe gbeƒãɖela ene kple bubuawo katã si ke miatɔ minya la, eya be na axlɔnu ame alo afia nu hawòvi alo amegbetɔ si ke nu wotsɔ da ɖo abe gbetakpɔla ene alo Mawu ƒe dɔwɔla ene la, edze be mi ɖo la wɔ dɔa le si ke tutu nuwo yɔ mi ɖo eye nu si ke dze be miagblɔ na mia ame siwo wotsɔ da ɖe be miaxlɔ nu alo miagblɔ enyanyui la na wo ne woatrɔ le woƒe dzime ne xɔxɔ na so si la, ehiã be miatsɔ nyateƒe si ke le teƒe tutua atsɔ aɖe ŋkume ne amegbetɔ siawo. Eta woyɔ mi be gbetakpɔlawo alo pastorwo alo nyagblɔɖilawo alo apostolowo kple bubuawo be ne mi srɔ̃ enya gɔmeɖeɖe tso Mawu gbɔ la, miate ŋu atsɔ xlɔnu mia nɔnɔewo, atsɔ xlɔnu mia haviwo, atsɔ fia nu amewo ne ame sia ame la, leke ye tutu Mawu di be mianɔ na yi ɖo eye miadze nu la, bena míawo katã miatso mɔ ma eye ne mi tso mɔa ko la, ke mikpɔ yayra siwo hã le emɔa dzi alo ne mi ɖo teƒe si ke wòhiã be miaɖo alo enugɔmesese si ke le asu mia si ne miate ŋu akpɔ gome le ame si ke menye amegbetɔ ke nye Mawu ke me mi ɖe taɖodzinu ɖe ta bena miate ŋu akpɔ yeƒe egome siawo katã la, edze be miawɔ dɔ aɖe ɖoɖo nu le nyateƒe me eye mi ma vivi enume na amewo o, elabe minya be Mawu ƒe nya ŋutɔ hã la enye enya ke vivi xoxo eye mi ma tsɔ nume vivi akpe ɖe ŋu o. Leke nya le koa ye miagblɔ ne mia haviwo alo amegbetɔ ƒomea katã na ɖeɖekpɔkpɔ. Nɔvi lɔlɔwo, edzidzia mi xlɔa nu ame geɖewo miagblɔ be mi xɔ Mawu, mi nye Mawu dɔwɔla, mi xlɔa nu amewo, enyo be naxlɔ nu nɔviwo be leka la wɔ ya, leka la wɔ ya eye enuwo la nyo na wo. Vɔ enu si ke le vevie be miate ŋu tsɔ fia mia nɔvi siawo nye be ame kae me enu nyo na ameawo le na mi, ame kae me ye agbea le na mi, ame kae me xɔxɔa le na mi, ame kae nye ye me ɖeɖekpɔkpɔa le na mi, ame kae tsɔe va na mi o, amegbetɔ ya awo Mawu ye. Mawu ŋutɔ ye ɖo enu sia anyi be yeato eme atsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ake mi keŋkeŋkeŋ ne miatrɔ zi ye tɔ. Eya ta wòle vevie be mi le ŋkuɖo dzi na mi gbe sia gbe be ne mexlɔ nu be ao Mawu la yra o, ela nye ya kple kemɛ vɔ ne vava be megale nua mele me va nɔ o la, ala kpɔm si gbe be alakpatɔ ene. Vɔ nenye be eva kpɔm si gbe alakpatɔ enea, ke egɔme bena
me fia o motatra vone be me tonya tefia na o eye o vo alo o pere nwu he to chumo kenye Yesu Kristo wa abele kento kule pe nyambe yenye mola nyatefe kle agbela bena na kere monti ne nyatefia ha na kere mti ne agbena soasiola eya nyobe ma vivi nu menao be maula yirao ne wo ya kle kemekoa o leke voye me fiao amesike kemenya megbeto kenye de la Yesu Kristo anto leke yo to khona ji sedo eye vous poko so amesi vavaola ke menyo eyata nu se kele vivie be mia wola alo ye wo mi lela enye be bile Yesu Kristo fiami be miagesi be Kristo Yesu de kadi khose koye hiabe ye wonebe enu katanten kwa mo babana me menye amere me musiala katala Yesu toye yepe enyame musiale nenyebe ehonya kula aleketutu ole kula oha ekpo musele agboume egombe Yesu Kristo la eko owu amea chowo ito yepe musema ke po muso katatala akpo nofele agboume nudu anyi sikenye nudu anyi ke gomenye be de popola atenu aswasio ewa yobe amejoje alo abrolivi vavale Kristo Yesu me trozi maupevi ne etrozi vina amea alo mauvola ke enye gomo pola le fe nudu anyi okatame nudu anyi sio mienya kenye agbe kenye dede popo hoho kenye agbe mavo ha talojin de sia de keye maudo de agbeun sike to bro fe nyamale Yeremia fa gbalwe be enya tamodo sike yedo de agbeun alomia fa agbeun tohe nti fafa fe tame menye jogovo fe tame yo alebe nu sikele mokpona be na nye itola na va me no koko eyata novinye Yesu blonami le fa agbaleme eta wereke pipi blavovo adreme bedi fofonye chon wokata de asinam amealeke menya evila kpo o negbe fofola ko amealeke ha menya fofola ha kpo o negbe evila ko ple amesike vila lo bena yadi afia mauto edi ado kufiami do kufiami to Yesu Kristo kenye miape de laji ke mi kpobe oglo abe bibla gobe evia evo Yesu tole gbogbo fie bele fofonye chon wo katante asinai ele gbogbo be ye fofo chon wo katante America menya villa po o negbe fofo la ko menya villa po o ke bon fofo la ko America ha menya fofo la ha po o negbe villa ko ple amesi villa lobe na yade afia si yade de kemi aglo mawu enye mawu le do ko si vous totoma le via ple fofo adomo o mawu enye afeto Yesu Kristo ke va mi agbo he de do ko fiami abele kenya le ko na mi le fia nene eyata ele vie be na nya Yesu anenema eyata le popo no le kapofo ebe mi te va gbonye mi amesio kata agbale pepem mi amesio kata le agbagba jem agbale mi awumla nyela mana nkamio
mana ejujomi mi tso nye kokuti la do mia do kwiji eye mi sro nu tso egbonye elabena nye do me nyo alo nye do me fa eye mo bobo do kinye de anyi le ejime eye mi akpo jujo na mi ape luvowo elabena ye kokuti la le bobo eye nye agbala le woju Maumedo nusesere kanami o khose koye jebe mi akhoji se be eye wo dore mieta eye mo wa do adopeta ebe ye wonde totole ntia ebe wonde ye am ebe awonde am ire adokwe wa mauya wonde se do deblibo eye tanoviye medibe na segomena yesu bokoye atemteva bena wanawo jijoblibo eyata ya poso Paul na mission bena le Philippe to bena yedibe amesem na kpo jijo le Christo me la feto la me eye ne yeba echo wa gbene blibo la akpo jijo na wolufo jijo na wo ametia ela be eya mekoye nu sio katale na mi eyata yesuba eyanti le gbonami bana wacho nouveau sia nouveau pre busunya sia busunya ake amo ke busunya le gbogbo kokela unti la macho ake o eyene ameade agblo enyade amegbotovi la unti la wacho ake ke amesil ke agblo nyade gbogbo kokela unti la o macho ake le keke siame alo kike si le vala me apokpe de o eya unti no vi loloto ejebe nusike gbogbo kokko aglo tekpereji be nenye be trosi yesu tola ocho wo nouveau ko zirika o na yo katala eyo do peji le hebri to fa gbale mala na nyabena gbogbo kokko egbolevo eya tati de gbogbo konti menyo ta mi akwese na de popolo mawu ne yirami okata elabe yako yimi apo unse ble mi apo fofo ekpe gbaja le Yesu Kristo fon kome o yirawo bena ewo nyonu vide ewo de kakwede megano e radodo vuvle mo egal mega proide nuka secte me o ke dole me kabalo ne na pode de le Yesu Kristo de kame amen Yesu yo ya maulolo avoati do la le Yesu Kristo me to true forgiveness mission Australia pani bajima na togo kata amen.